Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Ma daj se, formiraj! Prilog Euformiraj se pripremljen je uz potporu Europske unije u sklopu projekta 28. zvjezdica financiranog kroz program IPA Info 2011. Sadržaj priloga odgovornost je Proni Centra za socijalno podučavanje i ne odražava nužno gledišta Europske unije. Više informacija o Europskoj uniji možete pronaći na stranicama Europske komisije www.ec.europa.eu i na stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj www.delhrv.ec.europa.eu. U prilogu Euformiraj se kontinuirano govorimo o mobilnosti mladih, a jedna od omiljenih vrsta mobilnosti jest razmjena mladih, to jest youth exchange. Mnogi su nam mladi pričali svoja iskustva s razmjena iz inozemstva, no ovaj put razgovarat ćemo o razmjeni mladih koja se događa u Hrvatskoj. Naš je gost Ivan Čulin, volonter udruge DAR iz Dugopolja koja po prvi put organizira razmjenu mladih. Ivane, dobra večer. Dobra večer. Ivane, daj nam reci par riječi o udruzi DAR. Što znači DAR, otkad postojite, koliko imate volontera, čime se bavite? Udruga DAR je skraćenica od Dugopolja aktivno radi. Postojimo već 5 godina. Ja sam konkretno volonter već 4 godine, možda malo više. Imamo oko 64 člana, od kojih je 20 i nešto jako aktivno. Također imamo više područja na kojima djelujemo. Jedno od glavnih naših područja na kojima djeluje pomoć u učenju, što je bilo znači naša glavna misao vodilja s kojom smo napravili našu udrugu, to je naša predsjednica Stefani Balić zajedno sa potpredsjednicom Marom Balić. Kako smo rasli sve više i više izazova nam je trebalo, nismo se jednostavno željeli zadovoljiti sa nečim malim. Zatim smo krenuli u organizaciju slobodnog vremena, to jest organiziranje predstava osmaških večeriju za osmaše koji napuštaju školu. Također smo krenuli sa Dugopoljskim petobojom koji će se ove godine drugi put održati i kada smo to nekako apsolvirali, onda smo krenuli na našu sljedeću stepenicu, to je bio projekt Građanin kojega smo, možemo reći, čak i poharali već 3. godinu zaredom. Od mogućih 15 bodova dobili smo 14, 15. Također to smo znači dosta dobro i kvalitetno odradili i sada je na red došao sljedeći izazov koji bi bio ova razmjena mladih. Znači Dugopolje aktivno hara. Moglo bi se tako reći. Možete se preimenovati s vremenom. Znači po prvi put, a rekao si iz drugog pokušaja razmjena mladih. Reci nam kako je došlo do toga? Po drugi put smo se prijavili, tražili smo taj novi izazov, raspitali smo se od ljudi koji imaju nekako ta iskustva sa tim europskim projektima, prijavili smo se na profil, smo napravili na Salto Youth, zatim smo dobili nakon nekog vremena mail od Richa Crossa, to jest te udruge iz Irske, koji su nam poslali, znači izrazili su želju da bi željeli s nama napraviti tu razmjenu mladih. Mi smo bili iznenađeni jer u takvom kratkom vremenu da nas neko želimo da mi dođemo na tu razmjenu s njima, nama je to nekako bilo prečudno zašto bi nas neko tija. I odlučili smo napisati projekt. Njihov projekt je prošao jer oni imaju dosta iskustva s tim, negdje već ovo je 10. razmjena, pa znaju di će ljude voditi, šta će napisati i imaju iskustva sa tom njihovom agencijom. Mi smo krenuli u pisanje projekta, mi mladi nismo toliko sudjelovali, nismo znali, bili smo tu non stop prisutni, ali uglavnom naša predsjednica, potpredsjednica su više tu upirale. Nismo došli na odobravanje od naše agencije, nismo znali što odgovara njima, što bismo trebali pružiti našim gostima koji bi nam došli. Tako da nismo, možemo reći da nismo briljirali, bili smo prva zamjena, ako bi neko otkazao mi bi uskočili sa našim projektom. Ove godine smo se jako aktivirali i mi mladi, potrošili smo dosta vremena na pisanje ovog projekta, jednostavno smo željeli da ovaj put uspijemo, da bude dobro i ovaj put smo bili drugi projekt u državi, dobili smo mislim 94 ili 96 bodova. Također važno je naglasiti da je sve je financirano od strane Europske komisije kroz program Mladi na djelu, što je jako dobro jer mladi na neki način uz pomoć te komisije mogu otići u neku drugu državu. A vi ste u drugu državu bili u Irsku. Prošle godine, rekao si, krenila je prva dugopoljska grupa, a ove godine već i druga. Kakva su iskustva iz Irske?
Prošle godine sam ja bio u Irskoj i bilo je dosta dobro. Jednostavno iznenađen sam bio sa njihovom gostoljubivošću. Jako su slični nama što se tiče, opušteni su ljudi, jako su zabavni, humoristični, imaju taj neki specijalni smisao za humor, što je nas zapravo iznenadilo. Uvijek misli Širci, Englezi, to je sve uštogljeno po PS-u, ali moglo bi se reći da su ta dva naroda jako različita. Irska je predivna država, vidjeli smo te njihove neke prirodne ljepote, vidjeli smo taj grad Derry koji je negdje čak oko veličine Splita, možda nema toliko stanovnika, ali veličine Splita. Mladi su veoma slični nama, vole sve što vole mladi, ništa posebno da bi se sada isticalo. Ne znam, ove godine je bila naša druga grupa, malo mlađi nego lani smo bili od 17 do 19 godina, ove godine od 14 do 17 i Irci nekako možda čak više iščekuju te našu drugu grupu, više se njima raduju ponovno susretu s njima nego što su s nama, jer su te nekako još uspomene za njih vezane, jer su oni se vratili ima 10 dana, tako da Irci su jako uzbuđeni što dolaze vamo, možda čak i više nego mi kad smo išli tamo. Dobro je ovo što si spomenuo da ste ipak imali nekakve recimo stereotipe i predrasude kad ste krenili u Irsku, upravo zato je razmjena mladih dobra jer ruši sve te stereotipe. Da. Između ostalog mi znamo da Irci jako vole svirati i pjevat, pa idemo i mi zasvirat jedan predah, a onda nastavljamo s razgovorom. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, now we're doing it again. You say love is a temper, love a higher love. Love is a temper, love the higher love. You asked me to enter, well then you made me crawl. And I can't be holding on to what you got, when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but
Nastavljamo s prilogom Neuformiraj se. Nakon dobre svirke razgovaramo s Ivanom Čulinom, volonterom, studentom, članom udruge DAR, koji je aktivno u organizaciji razmjene mladih. Ivane, daj nam reci šta će se događati sutra, koliko sam shvatila sutra dolaze Irci. Sutra navečer u 8:30 sljedeći avion iz Irske, to jest točnije iz Londona, jer imaju presjedanje. Mi ćemo otići po njih na aerodrom, dovesti ih ovamo, imat će večeru lagano opuštenu. Kroz 10 dana će ima razne aktivnosti, team buildinga, upoznavanja, također će biti, mi Irci imamo, možda možemo reći sličnu povijest, te zbog toga naš projekt se naziva The Ties That Bind ili na naše prevedeno spone koje nas vežu. Irci su imali taj problem kada su se željeli, Sjeverna Irska se željela odcijepiti od Ujedinjenog kraljevstva, htjeli su se priključiti Irskoj. Imamo tu Bloody Sunday na koju je ubijeno 13 ljudi, također kroz nerede kroz vrijeme ih je ubijeno i više. Kada smo bili u tom njihovom muzeju koji je posvećen tome Bloody Sundayu, jednostavno nismo imali izbora nego ostati dirnuti sa tim pričama kako je se to sve odvilo. Nekako nam se stvorilo to suosjećanje jer hoćemo, nećemo, mi smo ratna generacija, rođeni 92., 93., 94. tada bili. Roditelji su nam pričali kako je to bilo kroz rat, to se non stop svako malo povlači kroz medije i morali smo, nekako smo se na taj način možda više s njima povezali i zbog toga naš projekt nosi taj naziv. Također će imati i jedan ili dva puta, to jest jedan cijeli dan će biti posvećen tome, znači našoj nedavnoj prošlosti, to jest Domovinskog ratu, u kojem će sudjelovati, znači jedan će biti ratni zarobljenik, kako tako možemo reći, i jedna članica obitelji čiji je brat pogubljen na Ovčari, te im želimo na taj način približiti i to jest dokazati da ono što smo mi njima tamo ispričali o tome našemu ratu da nije laž, da se možemo na taj način s njima povezati. Koje su spone pozitivne koje vas vežu? Spone pozitivne koje nas vežu, pa bilo bi to da možda neki ljudi ne razume to kako je bilo u prošlosti, nisu imali susreta kako se bori za slobodu. Oni su imali i jako su to emotivno proživjeli. Taj grad Derry je baš na granici između Irske i Sjeverne Irske i tu se nekako najviše to je tu najviše odjeknulo. Ajmo malo o programu, šta ćete im nuditi, čime ćete ih hraniti, čujem da i ti kuhaš nešto dobro. Ja imam na programu jedan dan za kuhanje, to će biti sljedeći petak, znači ne sutra nego 2 dana prije nego što idu. U koliko sati? A bit će u 1 sat, pozvani ste. Dobro, dolazim. Može. Bit će razne aktivnosti, imat ćemo radionice u kojima će se dolaziti do izražaja to upoznavanje, to povezivanje. Također ćemo imati te različite team building radionice u kojima ćemo se moći oslanjati jedni na druge te se tako naučiti da možemo razbiti neke predrasude o njima, oni o nama. Oni će spavati u Dugopoljskom vatrogasnom domu koji je jako dobro uređen, prije 3 godine ja mislim ili 4 otvoren. Biće 3 spavaonice, jedna muška, jedna ženska i jedna za voditelje. Njih dolazi 12 i plus 2 voditelja. Isto kao što smo i mi išli tamo 12 plus 2. Financira se 70% sredstava za kartu oni dobivaju od Europske komisije, a 30% sredstava moraju platiti sami, što smo i mi napravili. Lani je to nama naša općina financirala, ove godine su roditelji to financirali, tih 30%. Svaki dan što se tiče hrane, sada su im bile njihove 2 članice u pre-vizitu, to jest u predposjetu, i bile su oduševljene s hranom i ja kao sam bio lani pitao sam jel sad vi razumite zašto je naša hrana bolja od vaše i zašto smo se mi non stop lani žalili. Ona je rekla da razumije njih jednostavno ne bi htjeli ići odavde kad vam je hrana ovakva, vrijeme, more. Nahvalili su, jako su zadovoljni jer njih su 2 bila mislim na 5 ili 6 razmjena i kažu da nigdje nisu naišli na takvu hranu, more, ljude, pristupačnost, srdačnost. Baš su bili zadovoljni i bilo im žao što moraju ostati samo 1,5 dan. I uvijek im je žao, posebno kad probaju našu hranu. Evo za kraj, ako nam možeš reći, vidim da ste jako aktivni, da iako si mlad, već imaš 4 godine iza sebe volontiranja. Što je tebi to donijelo i što bi preporučio mladima koji iz nekog razloga ne žele se okušati u volonterstvu? Pa preporučujem im kreneš u to i
nekako ti postane ovisnost, ti imaš svaki tjedan naviku kreniti i pitati šta mogu napraviti, šta je ovaj tjedan na rasporedu, koji projekt ćemo raditi, zašto da ga napravimo, i onda hoćeš nećeš nekako, ta putovanja u Irsku ti je neka nagrada, i ja moram reći iz nekih sebičnih razloga, hoćeš vidjeti kako je to u Irskoj, aktivirat ćeš se i bit će ti dobro, ali ćeš usput nekome i pomoći, što će ti pružiti dodatno zadovoljstvo. Tako ako možete i krenuti u to volonterstvo, sigurno ne može donijeti ništa loše po meni, stvarno. Da, pače uvijek i samo dobro. Ivane, puno hvala na razgovoru, a mi se onda vidimo u petak na ručku. Može, dogovoreno.